magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasureko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, ika, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. pamilyang Kasureko dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob.
amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasureko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, kita, gabos, ang pagkiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. pamilyang Kasureko dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko dos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay.
10 distrito sa Kasureko 2. Ako, ika, kita, gabos ang pagkiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko 2, simulo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Kasureko 2. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko 2, simulo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasureko 2. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito sa Kasureko 2. Ako, ika, kita, gabos ang pagkiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko 2, simulo ng galing at husay, di magtatapos, pag
ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasoreko dos, simulo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasoreko dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasoreko dos. Ako, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasoreko dos, simulo ng galing at husay. Takes its pride in strong partnership with the National Electrification Administration and its membership consumer owners. In spite of its achievements and recognitions, the cooperative's effort in accepting the fact that there's still much room for improvement is what keeps its aspiration to be of better service burning. Not only does this fuel the cooperative to strive for more, it also serves as a reminder that in order to achieve such great heights, it needs its support from its partners. Amidst challenges, Iribahan kita sa dalan para sa mas maliwanag na Kasoreko dos. Ladies and gentlemen, to formally start our special hybrid General Membership Assembly, we invite everyone to stand for our prayer, national anthem, and Kasoreko 2 hymn to be led by our Kasoreko 2 choir. Please stand.
That's a wonderful presentation from our Casoreco 2 choir. Okay, please be seated. My name is Jean Nicole L. Sabanal. And I am Nini Steve H. Abunal. Diyos maray na aga sa Indugabos. We would like to acknowledge the presence of our member consumer owner organization of each district. We would like to request the delegates to stand as we call on your district. For District 1, Naga South, Braga Santos, Chairman. District 2, Naga North, Caroche Lorenzo, Chairman. District 3, Pili, Regondola Rehuelio, Chairman. District 4, Minalabak, Gumarang Minay, Chairman. And for District 5, Nulian Felomino Jr., Chairman. District 6, Kanakman, and with their chairman, Panfilo Hoson Jr. District 7, Magarao, and their chairman, Loreno Aguirre. And 8th District, Bombon, their chairman, Marife Cardante. District 9, Calabanga, their chairman, Leonzo Elopre Jr. 10th District, Siruma, their chairman, Elias Quiros. And lastly, District 11, Tinambak, their chairman, Teresito Porteza. Also, we would like to acknowledge the presence of our management committee. We would like for them to stand as we call on their name. Our Executive Assistant, Minza J. Favorito. Finance Department Manager, Celeste M. Huerno. Our Institutional Service Department Manager, Montserrat Joan L. Sabanal. Our Engineering Department Manager, Engineer Alexander M. Cruz. Our OIC Management Service and Audit Department Manager, Arceline L. Cleofe. And our Core Plan Manager, Corporate Planning Department Manager, Engineer Mary France D. Morales. And lastly, for our North Area Manager, Emmanuel M. Rojo. Okay, we would like to acknowledge our VIP guests, the presence of Roberto Borja, our former director for Bombon District. We would also like to acknowledge a VIP guest, Oscar Borja, a former Director Bombon of the Bombon District and former Mayor of Bombon District. We'd also like to acknowledge Mr. Nicanor Orino, former Director of Magarao District. Similarly, we would like to acknowledge our online viewers from Casareco 2 Facebook page. Kindly leave your reactions and please share our live streaming. Also, hello to our radio listeners at Energy 106.3. Then again, we would like to introduce our distinguished Board of Directors and General Manager. Starting with from Milaor District,
Director Gay Loreto H. Pabines, our board president. From Minalabak, Director William D. Basmayor, our board vice president. From Magarao District, Director Raymond Hermie T. Odiada, our board secretary. From Naga South District, we have Director Maria Luisa B. Rosin, our board treasurer. From Naga North District, we have Director Angelina A. Jr. Director Angelino A. Cornelio Jr., our board member. From Pili District, we have Director Domingo I. Chancoco III, board member. From Canacman District, Director Wilson A. De Castro, board member. From Calabanga District and caretaker of Bombon District, we have Director John Paul S. Santa Ana, board member. From Siruma District, Director Jesse V. Del Moro, board member. And lastly, we have from Tinambak District, we have Director Alex A. Abiog, board member. And lastly, we would like to also acknowledge our OIC General Manager, Minsa Favorito, ex-officio member. So for at this juncture, we will now proceed to the next part, which is the business meeting to be presided by our board president, Director Gay Loreto H. Pabines. Good morning, everyone. By the power vested in me by the Board of Directors of Casoreco 2 Electric Cooperative, Incorporated, our special hybrid General Membership Assembly is now called to order. Sa tuya na pong apudan ang satong Board Secretary, Director Raymond Hermie T. Ojada, para sa reading of due notice and determination of quorum. Diyos maray na aga sa tuya gabos. Ini po ang Notice of Special Hybrid General Membership Assembly na pig-publish kang satong kooperatiba sa Bicol Mail, issue kan May 25, 23, as in June 2023. Siring man pong nakapost sa satuyang official website as in Facebook page kang Casoreco 2. Paisi. May tres? Paisi. Mayo 23, 2023, ginagalangan ng mga miyembro kan Casoreco 2 ang satuyang kooperatiba Igwa. Pwede pa palit lang. Uy, Mike. Hello. Paisi. May 23, 2023, ginagalangan ng mga membros, konsumidores kan Casoreco 2 ang satuyang kooperatiba magkakaigwaning Special Hybrid General Membership Assembly na gigibuhon sa Hunyo 17, 2023, Sabado, sa oras na alas 9 nin pagkaaga. Ini po madadalan sa Facebook Live kan Casoreco 2 page, asin sabay na mahihinanyog sa 106.3 Energy FM. May duwa po kitang paagi kang pagpartisipar asin pagrehistro. Enot,
Magbisita po sa satuyang mga opisina o mga sub-offices na makukuha sa mga minasunod. Naga Area Office, Kanaman Magaraw Sub-Office, Pili Sub-Office, Calabanga Bumbon Sub-Office, Milaor Minalabak Sub-Office, Asintinambak Siruma Sub-Office. Ang ikaduwang paagi para magparehistro, iyo ang pagbisita sa link na www.agma.com/kasoreco2.com.ph. Itutukar po ang mga minasunod na tema o agenda. Iyo ang letter A, Amendment of Kasoreco 2 Articles of Incorporation. Letter B, Amendment of Kasoreco 2 Bylaws. And letter C, Sanitation of Master List, Change of Registered Name with 1-year compliance. Naglalaom po kami kan sa indong padagos na suporta. Diyos mabalos po sa Indogabos. Based on the Camarines Sur Electric Cooperative Bylaws Article 4, Section 9, 5% of the total membership or 100 would comprise a quorum, and based on the National Electrification Administration or NEA key performance standards of 5% of billed consumers attendance. As of 9 a.m., the total of numbers of registrants are as follows. Naga South District, we have 907 registrants. Naga North, 744. Pili, 1,334. Milaor, 490. Minalabak, 914. Kanaman, 859. Magaraw, 645. Bombon, 840. Calabanga, 3,358. Tinambak, 384. Siruma, 447. With a total of 10,922. As of May 2023, we have a total of 124,796 member consumer owners. The percentage of our attendees is 8.75%. Therefore, we have a quorum. Thank you very much. Master of Ceremony, please. No need. Diretso. Sa ngunyan po, inutunta na po ang agenda number 1 na itatao sa to kan Institutional Services Department Manager, Ms. Montserrat Joanne L. Sabanal. Diyos marahin na aga po sa Indogabos. So, tugutan po indo kong i-explikar sa indo sa halipot na panahon kung taano kaipuan tapong amindaran o i-ratify ang satuyang Articles of Incorporation. Kung mahihiling po nindo kaipuan tang amindaran dahil enot na enot ang National Electrification Administration nagtao po ning Certificate of Registration. Iyan po pigtao kang Agosto 10, 1975 or August 10, 1975. Buot sabihon, pigtawan ng Kasoreco 2 ning 50 taon. So ma-expire po siya August 10, 2025. 2 taon
ngunyan from here. So, kaipuhan ta pong amindaran dahil enot na enot, ang mga satuya pong mga dating incorporators way back 50 years, garadana po. Ano po? So, may mga presenting board of directors na po kita ngunyan sa unsing municipalities. Pangadua po, ma-expire. So, ini po kaipuhan i-renew ta or i-amend ta ang satuyang Certificate of Registration dahil ini po isusumiter sa National Electrification Administration and ma-issue po ang NEA ning certificate na panibago, Certificate of Registration. Kung mahihiling po nindo, iyo po ni sa pinakaluma, medyo malabuo na pong maray. So, tukarong ko po ang sunod dyan. Ayan. Iyan po kung mahihiling po nindo, may pigbago po kita. Iyan mga underline po. Instead na member consumer owned, piglaagta po ngunyan, igwana po kitang member consumer owners or MCO. Tapos, ini pong presidential decree na 269, pig-amendar po yan kang Republic Act 10531. So, pigdagdagta na po yan. Nakalaan po digdi, hereby certify, enot na enot si pangaran po kang Kasureco 2, which is Kasureco 2 Electric Cooperative Incorporated. Pangdua, si pig-amendar pong Republic Act, pigdagdagda po 10531. Pangtulo po, kung saan po ang principal office kang Kasureco 2. Pang-apat, na ang kooperatiba po ma-existir sa laog ning 50 taon, magpuon ngunyan, and upon filing, ini po ipa-file ta, the amended articles of incorporation, sa kasi certification na itatao po kang National Electrification Administration, pursuant to Section 34 of Presidential Decree Number 269. So, panglima, kung mahihiling po nindo, yun na po yan si mga pangaran sa kasi mga address kang satuyang incorporator, si mga presenting board of directors. 10 lang po yan. Tangon niya na October 1, magkakaigwa po kitang another regular district election para makumpleto po sinda. Pang-anom, nakalaag din po dyan, pigbanga na po baga. Dati 10 lang po ang municipalities, pero ngunyan po 11 na. Pigsuway na po, redistricting ang Tinambak and Siruma. So, pang-pito po, nakalaag dyan, ang numero kang direktor sa Kasureco, dai masobra sa 11 or 11 na mga direktor po. Nakalaag na po dyan si mga address po ninda. Ayan. So, ang acknowledgement po, yan, nakalag po. Ini po kaipuan ipanotaryo. Ano po? O, yun na po yan ang amended articles of incorporation. So, ngunyan na aldaw po, hinahagad po in behalf ng mga board of directors, ng mga empleyado, gabos po na suportahan nindo po kami na ma-amendar o maratipikar ang satuyang articles, amended articles of incorporation. Salamat po. Nadangog ta po ang paliwanag ni Ms. Sabanal. Igwa pa po kita ning kahaputan or klarifikasyon. Kung mayo na po, ipadagos ta ang confirmation and approval kan sa tuyang primerong agenda. Good morning po. Ako po si Mr. Nolian kang Bilao District. I move for the approval of the agenda on amendment of the Kasureco Articles of Incorporation. Any second? I seconded. By motion of Mr. Filomeno Nolian, our Federation President from District of Milaor,
and seconded by Lorena Aguirre Pajares. Our first agenda is now approved. Ang second agenda sa pag-amendar kan Kasureko 2 bylaws, ipipresentar sa tuya kan satong Institutional Services Department Manager, Montserrat Joan Sabanal. Ini po, aside po duman, apuera po, katong sa tuyang napasal na Articles of Incorporation, kaipuhan ta rin pong amendaran and i-ratify ang sa tuya pong bylaws kang kooperatiba. Dahil po enot na enot po, may mga implementing rules and regulations na po, ang Republic Act 10531. Pangduwa, may mga NEA guidelines po kitang sinusunod and mga DSOR and other regulatory bodies. And pangtulo, ini po ma-eksister sa sunod na 50 taon. So, kung mahihiling po nindo, unang ko po, sa pinaka-primero pong section, mapuun po kita sa membership. Ang membership po, section 1, igwa po, ini po bagong provision, pigdagdag ta po. Sigun po iniyo sa guidelines kang pigtao po kang NEA po, bago po ining provision na there are two kinds of membership. Natural person na sasabi po na human being either po single, mayo pong agom, or joint membership, mag-agom po, na nag-i-enjoy po kang mga pribileyo under the law. Pag sinabi pong juridical person, iyan po, nagre-refer po sa mga local government units, firm, and corporation. Halimbawa po, arag po kang mga LGU, SM, McDonald, arag po kaya, ano po. Bago pong provision yan. Section 2. Ang Section 2 po, requirements for membership. Kung mahihiling po nindo dyan, igwa po dyan ng ABC. So, pighirata lang po yan. Taang verb po, halimbawa, to submit, to agree, to pay, dapat po, yaon po siya sa future tense. So, piglaganta po, instead of submit, filing, piglaganta po, submitting an accomplished written application for membership. Agreeing. Ayan. May pigdagdag po kitang letter E dyan, nakaipuhan po na dokumento, iyan pong pagsumiter kang mga other requirements such as mayor's permit for electrical installation, si mga location map po, si blueprint, copy of the approved electrical plan for high voltage, industrial, and commercial. Bago po ining provision. Tapos, sunod po, pig-simplify ta po itong na ang no member, ang miyembro po, magiging miyembro kang electric cooperative, di po pwedeng maglampas, magsobra sa saro. Saro lang po ang magiging membership niya and mayo po, non-transferable po ini. Sunod po, iniyo pong the presence of a meeting, kung mahihiling po nindo, pighali ta po, ini yung joint waiver, so pigdagdagan ta lang po siya ning husband or wife. Ini po nagkukonstitute katupong joint membership. So ini pong mga the vote, piglalagan ta po ning husband or wife, the waiver of notice signed either by the husband or wife. Letter E, expulsion of either husband or wife, withdrawal, pwede pong mag-withdraw ang membership either po jointly or mag-agom. Section 5,
conversion of membership. So, pigdaag ta po sa letter A, individual or single membership. Arog po katong pig-explikar kung inot na article, kaipuhan po ini. So, ang letter B po, pig-simplify tabo dahil po yaon po ini nakalaag sa Magna Carta for residential electricity consumer na kung halimbawa po magadan ang sa indong agom, ang surviving spouse po, sinatatadang agom, iyo po ang magiging held solely liable for the joint account. Kung halimbawa po, nagadan si agaw mo, so ikaw ang matatada. Kung pinabakal mo po si harong mo, kay puwang pong may certificate, hali duman sa surviving spouse. Section 6, rights and duties. Pigdagdagan ta po siya, bako lang po si karapatan, kundi po si mga obligasyon kang membro konsumidores. Revised po yan. So, ang pigdagdag po ta po dyan, ini pong letter E, to bring charges against any employee, officer, or board member of the cooperative. Yaon po ni sa implementing rules and regulation kang Republic Act 10531. Pwede pong ang mga miyembro konsumidores magkaso o mag-filing complaint sa National Electrification Administration sa board against sa board of directors or empleyado or officer kang kooperatiba. Letter F, pigdagdagan po, ning to receive electric service connection which composed of, kaibahan po ang kilowatt hour meter and 30 meters of service drop upon payment kang membership fee po nindo. Letter G, pigdagdagan pong bago, to exercise other rights and privileges as provided for under Article 6 to 27 of Chapter 2, Consumer Rights of Magna Carta for Residential Consumers. Ini pong ibang mga duties and obligation, yaon po ni sa AGMA Resolution 2020-01, the series of 2020. Ano po iniyo? Ini pong pagbayad kan sa indong electric power bill, pag-attender o pagpartisipar, arog po ngunyan sa Special General Membership Assembly or Annual General Membership Assembly na kinukonduser po kada first Saturday of December. Sunod po ang pag-exercise kang mga obligasyon nindo as provided for under the consumer obligation of Magna Carta for residential electricity consumers and other government laws. Ini po, kung medyo makapal-kapal po ini, pwede po nindo ning i-google or pwede po kamong maghagad kopya sa Kasureko. To act, ini pong duwang nahuhuri, bago po ini, to act in capacity as may be required, involuntarily capacity involving the member consumer owners working committee as may be organized by the board, to be appointed as member of the member consumers organization or any subsequent member organization as may be established by NEA. So ini po ang H to AL, iyo po ni mga bagong pigdagdagtang provision. Section 7. So, kung mahihiling po nindo, from 50 pesos, nagdagdag po kitang another 50 pesos, kaya ang membership fee, 100 pesos na po. Ang Section 7, purchase of electric energy, pig-simplify ta po. So, ang nangyari po, dinilita po ni mga as soon as electric energy shall be available, biglaagta lang po, ang miyembro pwedeng magbakal from Kasureko 2, all electric energy used in the premises specified, kang siya po nag-apply kang sa iyang membership. As approved, ang rates po, approved by the Energy Regulatory Commission. So, Section 9, termination of membership, both sabihin, pwede po kamong mahali bilang membro konsumidores kang Kasureko 2, pwede po kamong maghali, nakalaag po digdi. Ini po, sigon sa Article 37,
kang amended Magna Carta for residential consumers. Nakalaag po digdi, any member may withdraw from membership. Pwede po kamo maghali bilang membro kang Kasureco 2, pero kaipuhan po nindong mag-comply kang mga kondisyones na inahagad po kang board or kang Kasureco 2. Ang miyembro po, kung halimbawa po, pwedeng halion kang board, pwede po kamong i-expel kung di po kamo nag-comply sa provisions kang Articles of Incorporation and Bylaws, pero kamo tatawang pong right to be heard within the period of 10 days kung kang nareceive po nindo ang notice. So letter C, pighali ta po dyan ang pagnagadan. So nakalaag lang po dyan, upon the withdrawal or expulsion of member, the membership of such member shall be surrendered forth with the cooperative. Kung halimbawa po nagadana po, ay nag-withdraw po kamo, kaipuan po nindong isurrender si ID sa kooperatiba. Ano po? Ini po, bagong provision, letter D, in case of death, kung nagadan po ang miyembro, the membership shall be terminated and transferred to the immediate heir or successor upon compliance of the requirements and payment of membership fee. So kung magadan po, pwede pong ipapangaran, duman either sa succession of heir o sa indong agom, kaya may inaapod po kaming change of name. So letter E, in case of withdrawal or termination of membership, the cooperative shall repay to the member the amount of the membership fee paid by him, provided that the cooperative shall deduct from the amount of membership fee the amount of any debt or obligation owed. So kung may pagkakautang, duman po ibabawas bago po i-refund si tinaupo nindo. Ano po? Letter G, ang provision po, nakasabi po na kung non-payment of monthly electric bill within the period of time. So kung di po kamo nagbabayad, kang sa indong mga pagkakautang. Letter H, kung may illegal connection po kamo under Republic Act 7832, ini po nagpe-penalize po kang mga nagdadaya sa kuryente. Ang Kasureco po, igwa po kaya ng komitiba na napigihir po si mga consumer na nagdadaya. Letter I, upon lawful orders of the government agencies or courts. Letter J, when public safety so requires. And letter K, upon request of the registered consumer, based on justifiable reasons. Section 2, non-liability for debts of the cooperative. Pig-simplify ta po yan, ang piglaag ta lang po. No member shall be liable for any debt or liability of the cooperative. Entonces, de po kamo liable kung may pagkakautang ang kooperatiba. Ano po? Article 3, meeting of members. So, pakarayta lang po yan dahil ang pangaran po talaga, Annual General Membership Assembly. In short, ang acronym is AGMA. So, nakalaag po digdi, pig-revise na lang po siya, na may physical annual membership po, pigi-held po yan every first Saturday of December. Ano po? Pero ngunya, nagkaigwa po kitang special AGMA, purposely po para ma-amendar ang satuyang Articles of Incorporation and ang satuyang bylaws. Pero igwa po kita sa December, first Saturday of December, ngunya na maabot po ano. Ini po, ina-allow din po under what was revised, ini pong hybrid, both sabihin kung dahil po dahil sa pandemya, kung dahil po pwedeng magtiripon, pwede pong mag-Zoom, kaya yan po, or mag-face-to-face, limited lang po. Iyan po in compliance din with NEA Memo 2020-058. So ang venue po kang meeting na iyan, siselect po yan kang board of directors kung saan. Pero pinapaskil po yan sa mga nahihiling po. Conspicuous places, may notice po. Ano po yan sa social media and then sa dyaryo. Section 2,
Iyon na po ning arog kaning kinukundo Sir Tangunyan na Special General Membership Assembly. Na ang kaipuhan pong percentage is 100 members or 5% of all members. Sabi po kan subago ni Director Odiada, 8.75. So ang requirement po is only 5% of all members. So naglampas po kitang ngunyan, 8.75. So sunod po, Section 3, Notice of Members Meeting. So pigdag, kung mahihiling po nindo yan, highlighted, nakapigdagdagan ta lang po, nakaipuan po siyang ipaskil, posted in conspicuous or strategic places. Gustong sabihin itong nahihiling po, dahil po nakatago, para po transparency sa member consumers. Delivered not less than 10 days or more than 25 days before the date of the meeting. So, yan po. Sunod po, Section 4, quorum. So, again, pigharali ta po itong daikay puwanan. Ang importante lang po, digdi, si 5% or 100, whichever is lesser. So, simplify ta lang po. Section 5, Order of Business. Kung mahihiling po nindo, iyo po ni ang flow pag nagkakaigwang agma or special agma. So, inat po, dineditpig bago ta po yan kesa sa dating luma kung mahihiling po nindo. Inot po, arog kang ginibutangon yan, dinidetermine ta ang quorum kung may quorum po. O pangadawa, pigbabasa, reading of the notice of meeting and proof of compliance. Importante po ini. Dahil ini po after kani, isusumiter po ini sa National Electrification Administration. Reading of unapproved minutes of the previous meeting, presentation and consideration. Normally po, digdi nagre-devolve ang overall operation kang Kasoreco 2, ini pong financial, institutional, and technical reports kang officers and managers, and other matters but not limited to ang mga capital expenditures application po, ang collective bargaining agreement approval, ini pong waiver of bill deposits, policies, bylaws, amendments, yan. And then po, si unfinished business, new business, tapos adjournment. Piglaagta na po yan. Next po, ang Section 6, voting. Pigdagdag ta po lang itong whether natural or juridical. Arog po duman sa pinakainot na pigmensionar ko. Next po, Article 4, Board of Directors. So, kung mahihiling po nindo, from 10, sabi ko po nga ni 10, nagdagdag na po si, dati po kaya saro ang tinambak si Roma, pigsuway na po siya. So, pigsuway na po, tigsarong munisipyo, sumagi na po siyang 11 members, kaibahan po, including the general manager sitting as an ex-officio member without voting power. So, iyan po ang pig-simplify, pig-revise ta. And then, piglaag ta po, except na ang board po, parte po kang trabaho ninda, mag-formulate and mag-adapt ng policies, regulations for the management, except, ini po, puwera po kang ano po ang nakalaag sa bylaws, sa articles of incorporation, and this bylaws which is conferred upon or reserved to the members of the cooperative. So, yan po. Section 2, dati po sa luma, kung mahihiling po nindo, nakalaag po dyan si mga petsa. Kung kaipuan po magkakaigwaning mga special or regular district election. So, para po masimplify, pigbaguhan ta po yan, duwang section sana po. Enot na enot, ang Section 2.1, nagsasabi po na ang election shall be held for district where the term of office of the incumbent board members
are fixed by these bylaws are due to expire. Kung ma-expire na po, saka magkakaiwa pong election, ano po. Ini po in consonance with Section 3.1 kang Guidelines on District Election as approved by the National Electrification Administration. Next, ang nakalaag po digdi, pigdagdag ta po, ang date kang regular elections for the 11th district shall be held, ini po for compliance, not less than 30 days but not more than 60 days before the annual General Membership Assembly. So 2 bulan po, which is held on the first Saturday of December. Ang another section po, Section 2.2, ang term of office, nakalaag po dyan. Ang term of office kang newly elected Board of Directors, 3 taon po. Ang newly elected Board of Directors shall assume the office on the date of the annual General Membership Assembly. So yan po. Section 3, dati po sa luma, kung mahihiling po nindo, nakalaag po dyan ang mga kwalifikasyon lang. Pero sa bago po, piglaag ta po si ibang disqualification. So punan ko po ang disqualification. Iyan po, yaon po yan sa Implementing Rules and Regulations kang Republic Act 10531. Ang disqualifications po, piglaag ta po digdi, disqualified po siya. Kung letter A, such person, kung bako po siyang bona fide resident kang distrito na pigre-representar niya or pigsisirbehan niya sa kooperatiba. Pangduwa, kung siya po empleyado, employed, or interesado na mag-compete kang arog kang Kasureco 2 na magpabakal ng electric energy or supply sa Kasureco 2. Ano po? Pangtulo, kung ang sa iya pong siya or ang sa iyang agom nag-hold office, public office, ang salary grade po is 16 or higher. Di po siya pwedeng mailihir or mag-apply as member of the Board of Directors. Siya po madidisqualify. Kung ang sa iya pong siya or ang sa iyang agom nagkandidato po sa last preceding local or national election. Kung ang persona pong iyan na-convict po by a final judgment of a crime involving moral turpitude, kung siya po na-terminate from public office, kung siya po related within the 4th civil degree of consanguinity or affinity to any members of the Board of Directors, General Manager, Department Manager, NEA-appointed Project Supervisor, or Acting General Manager and its equivalent. So, iyan po ang pigdagdag. Kung siya po, incumbent General Manager kang Kasureco 2, kung siya po, empleyado kang Kasureco 2, and provided further na ang disqualification po kang spouse, agum niya, mean the disqualification of the other. So, yan po. Has been terminated for cause. So, ini po importante po si mga disqualification para aram po kang madalaga na Board of Director. Ang qualification po, riyaon din digdi, ayan. Kung siya po Filipino citizen, graduate po siya ng 4 na kurso, siya po between 21 and 70 years old, siya po may good moral character, tapos po siya po membro kang EC in good standing for the last 5 years. So, preceding the election. So, dapat po, importante po ni, dahil ini po nakasaad sa NEA Memo 2016-17, na siya po member of good standing. Pag sinabi pong member of good standing, mayo po siyang utang, pagkakautang sa Kasureco 2, whether personal or through commercial, within 3 months prior to the time of filing. So, tulong bulan po bago mag-file, dapat po mayo siyang pagkakautang. Pag sinabi pong unsettled or outstanding obligation,
iyan po buot sabihon da inabayadan sa laog ning 7 aldaw na iyan po mag-due, ano po, or deadline of payment of obligation. Ang nakalaag pa po, digdi, provided that in case of power bill, pag sinabi po ito pong binabayadan tang bulan-bulan, unsettled or outstanding obligation is an account, de po nabayaran, 9 days after the due date or deadline of payment as indicated in the power bill. Aram po nindo ang residential consumers, 9 days po ang palugit kayan. So, yan po. Pig-revise na po yan. Next, Section 5, redistricting. So, pigdagdag ta lang po dyan, kung mahihiling po nindo sa luma, pigdagdag po ini pong mga other criterias. Ano po ning mga other supporting criterias? Kung halimbawa po arog katong tinambak si Romang Pigbanga, ano po si pighagad kang National Electrification Administration? Iyo po ning Articles of Amendment, Certificate of Ratification, may board resolution po adopting the AGMA proposal, amendment si mga spot systems map, comparative table of expenses of the board of directors, comparative table of actual number of consumers versus potential consumers, and status of electrification before and after redistricting. Dahil hinihiling po kung dapat aproban kang NEA, ini pong kung pagsuway, kung may bago pong maabot na mga bagong munisipyo pa, aside kaning 11 municipalities, ano po, in the near future. Next po, taano po tapig-delete ang nomination? Dahil po, dahil na po ni applicable. Dahil ang mga candidates po kang Board of Director, nag-aagi na po sa screening committee. Ang screening committee po, ang komposisyon po kayan, iyo po ang ISD manager, ako, ang finance manager, ang engineering manager. Ini din po base sa guidelines kang kanda kang district election of ECs na pig-aproban po kang National Electrification Administration. Section 7, District Election Meeting. Ini po pig-revise ta, pigharali, kung mahihiling po nindo, pig-simplify ta po ni, na ang kaipuhan lang po, digdi, 30-day period shall be reckoned from the date of the last election scheduled for the year. So, ini po, may saro pong highlighted po dyan. Pighali ta lang po itong district, instead of district meeting, piglaag ta po district election. So, pighali ta na din po ining mga, ining yaon sa baylong luma, dahil na po siya applicable, dahil po ang District Election Committee sa guidelines kang kanda kang district election, igwang inaapod pong district Election Committee na ma-exercise po kang supervision and control kang election in accordance with Section 2.12 kang guidelines po kang kanda kang district election. Section 8 po, ini po bagong provision, nakalaag din po ini sa guidelines kang kanda kang district election. Section 8, deferment kung kaipuan pong i-postpone ang sarong district election na nakaschedule. So ano po ang mga provision na kung paano pwede lang ma-postpone? Kung halimbawa po may kausa po, halimbawa po may violence, terrorism, loss or destruction of election paraphernalia, or records and force majeure. So ang DECOM po ang ma-postpone, ma-schedule kang postponement kang election, and the decision shall be subject for approval of the National Electrification Administration. Nakalaag po digdi, in no case shall the postponement of election extend, di po pwedeng i-extend, 20 days within which the board, with the confirmation of NEA, shall reset the holding of the said election. So, pigdagdag na po, ini pang provision. Another provision is the conduct of such election shall be covered by the prescriptive period
of the posting. So may mga posting po kita and filing of additional candidacy. And then as provided for under 6 and 12 po. So next po, Section 9. Quorum po, again, pig-simplify ta po ni, pigharali ta na po, ang nakalaag lang pong importante digdi, 5% of the members or 100% members, whichever is lesser. So allowed po yan, ma-constitute mo rin quorum. Section 10, ang voting po, na ang membro po, kaipuan mag-attender na yaon ngunyan, entitled po kamo ning sarong boto. Ano po? No member, ipighali ta po ning no member shall be permitted to vote by proxy or by mail at any district meeting. So, ang pigdagdag ta po dyan, representative of juridical person shall not be eligible to be candidates for board member. However, the said juridical person is entitled to only one vote. Halimbawa po LGU, ang LGU po baga, inaalaw ta pong may representative po dyan na mag-allowed sa rumboto. Halimbawa po ang punong barangay. Section 11, complaint against board members. So pwede pong pigharali ta po dyan kung may hiling po nindo, kadakol po kitang hinali dyan. Ang importante lang po dyan is ang complaint po, sabi ko kan subago, pwede po nindong i-file sa National Electrification Administration, ta siya lang po ang body na pwede pong mag-actuar kayan. So, iyan po yaon sa implementing rules and regulations kang Republic Act 10531. So, siya lang po ang may jurisdiction dyan sa complaint and administrative cases involving members of the board. So, yan po. Section 12, kung may bakante po, nakalag po digdi, a special election may be called by the board by an appropriate board resolution to fill up any vacancy due to death. Kung may nagadan po, incapacity, disability, removal, resignation, disqualification. Kung ang unexpired term po, 2 taon o more. A duly elected director upon this provision shall serve. Ang maserbi lang po itong unexpired portion kang term. Pero kung ang vacancy po is less than 2 taon, 2 years, ang board po via a majority or a resolution, pwede po sindang mag-assign ng successor. Ano po? Masumiter po sinda kayan, nakalag po din submitted by the duly elected district officers of the MCOO or madesignar pong caretaker. Ngunyan po, igwa po kitang board of director na caretaker sa sarupang munisipyo. Ano po? Section 13, compensation. Kung mahihiling po nindo dyan, ang pigpaguta po dyan, na ang board members po, marisibi po sinda, entitled po sinda sa per diem sana for every legally conveyed board meetings. Both sabihin, ito pong legal lang na pagkonduser. Kung halimbawa po sa sarumbulan, saro sana o 2, makakarisibi po sindang per diem. So, ang per diem po, iyan po, nakalaag po sa, ang per diem allowances po, determined po yan kang PD 269 as amended by 10531 and ang existing policies and regulations kang National Electrification Administration. Article 5, meetings of the Board of Director. So, pighalipot lang po ini, pigdagdag ta lang po na magkakaigwa pong meeting ang Board of Directors once a month, sarong beses sarong bulan, or kung kaipuhan po, and then ang notice of meeting po, dapat po maiserbe bago mag-board meeting, 10 days prior. So, pig-simplify ta lang po yan. Article 6, officers. So, piglagta po dyan,
instead na number, piglaagta po officers of the cooperative. So ang officers po kang kooperatiba, iyo po ang presidente, vice-presidente, secretary, treasurer, and such other officers as may be determined by the board from time to time. So ang positions pong secretary and treasurer, pwede pong kaputan kang sarong tao. So, uni pa po, ang additional provisions po, pigdagdag ta po ini sa Section 4, ang obligasyon po kang presidente, kang board president. Ano po yan? Importante po ini. Letter C, exercise control over quality, quantity, and timeliness kang flow of information po sa management and sa board. Pagpaapod pong meeting para po magibo ang trabaho kang mga board of directors sa indang mga obligasyon. Pag-approve po kang meeting ang agenda with the general manager and board secretary. Pag-assist science po ang easy guidelines on easy governance. And letter G po, ini pong in general, perform all duties incident to the office of the president and such other duties as may be prescribed by the board. So, ini pong another section 6. Section 6, secretary. Pigdagdag ta po, nasaro po sa functions kang secretary is to keep a register of the names and post office, ini mga addresses po, email addresses, and contact information kang gabos na members kung kinakaipuhan. Iyo po yung pigdagdag ta. Section 8, bago po ining provision na piggibo po kang Kasureco 2, dahil po ngunyan, sabi ko po nga ni, sa overall operation kang Kasureco 2, nagre-revolve po siya sa tulong aspeto, ang Financial, Technical, and Institutional Board Committee. So, igwa pa po ngunyan ng Renewable Committee. So, ini po, para po matabangan sinda, kan sa paggibo, kan sa indang mga obligasyon, kan sa indang mga duties, and ensure proper understanding and resolution of all issues affecting EC. So, bago po yan na provision. Section 9, sa general manager, pigdagdag po ta po ini na siya po magiging ex-officio member of the board without voting power. And letter D, dismissal by the general manager of the board. Kung halimbawa po, dahil po basta-basta madidismiss ang sarong general manager kang board, kay po ang pong may approval po ang National Electrification Administration. Article 7, non-profit operation, ini pong patronage, pigdagdag talang po digding patronage capital and credit in connection with furnishing electric cooperative. So, yan po. Nang sinasabi po digdi, pighali ta po ni ang books and records of the cooperative, nakalaag lang po, pighali ta po ning the cooperative shall, within a reasonable time after the close of the fiscal year, notify its patron. So, ang in short, pig-simplify ta po, piglaag ta lang po, all such amounts credited to the capital account of the patron shall have the same status as though they have been paid to the patron in cash pursuant to the legal obligation and the patron had furnished the cooperative corresponding to the amount of capital. So, next po, pig-revise ta din po ini, pigdagdag ta po. Letter C, all other amounts received by the cooperative from its operation, excess of cost and expenses, shall, insofar as permitted by law, be used to offset any losses in the prior fiscal year. So, pighali ta po dyan. Pigtanggal ta po, pig-revise ta din po itong in case po na ma-dissolve in the event of dissolution po or liquidation kang Kasureco, after all outstanding indebtedness, outstanding capital credit to patrons account shall be retired on a prorate basis before any payment is made. So kung may mga matatada po sa asset kang Kasureco 2, ayan po, iyan po babaranga-bangaon. Ano po?
So, pighali ta din po ining sa balyo. So, ang piglaag ta lang po digdi. Sunod po, Article 8, Disposition of Property. So, kung mahihiling po nindo, pig-revise ta po ni, pigdagdagan ta po ni sa pinakababa. Ayan po, provided further na kung ang event, in the event po daang NEA may mga pagbabago or updated na guidelines, ini po ang ma-prevail. Ano po? Article 9, ang seal po, pighirata lang po yan, kung mahihiling po nindo, piglagan ta lang po, the corporate seal of the cooperative shall be in a form or shape. Araw po ngunyan, ang logo po kang Kasoreco bilog po baga, in a form of not a circle but a shape. So, Article 10, financial transactions. So, Section 3, deposits, na pigdagdag ta po dyan, na ang petty cash po, all funds except petty cash, revolving. Pag sinabing po revolving, nag-iitok from the word itself, and restricted fund. Ang Kasoreco to po, may restricted fund, na day po pwedeng bawasan. Ano po yan? Arog po kang security deposit, arog po kayan sinking fund. So yan po, day pwedeng hiroon. Retirement fund of the cooperative shall be deposited from time to time to the credit of the cooperative in such banks or bank by the board may select subject to the approval of NEA. So igwak po kitang mga accredited banks digdi. So ruway man po yan. Section 4, matatapos na po ini. Section 4, change of rates. Ang bot sabiyon po digdi, pigbago ta po ini, ang pagbabago po kang taripa. Bako man po hali sa National Electrification Administration, kundi po sa Energy Regulatory Commission, ERC po. So kung nagbabarabago po ang taripa kang kuryente, bako po ang Kasoreco ang may kasaalan kayan. Kusong sabihin, nagsusunod sana po ang Kasoreco. So yan po. Section 4, nepotism. Kung mahihiling po nindo dyan, si Luma po, nakalaag po, third degree of relationship, either by consanguinity or affinity. Ngunyan po, pilgibutan na pong fourth degree. So, dyan po natapos ang sakuyang eksplikasyon. Ngunyan po, hinahagad po kang manahimento kang Kasoreco 2, asin ang board and gabos na empleyado, na ma-amendar ta po, ini po as amended, ma-ratify ta po, ma-aprobahan ta po. Dahil po ini gagamiton po sa sunod na 50 taon, dahil po ini kaipuhanan po na parte po kang dokumentong isusumiter po para marinyo po ang prangkesa kang Kasoreco 2 na pig-aprobahan nindo kang last agma sa sunod na 50 taon. Diyos maray na aga po. Any clarification po? Or further discussion? Hearing none, let's move to the confirmation, approval of the second agenda. Any move on? Mr. Kagawad Rigondola of Pili District is recognized. Okay, S. Rigondola, Pili District. Madam Chair, the draft amendment of the Constitution of the bylaws of Kasoreco 2 has been presented fully and explained by ISD manager Juan Banal. It is very timely because of the passage of time, may mga modification and amendment or improvement of the bylaws of the corporation. With this, Madam Chair, I therefore move for the approval of the agenda, second agenda, regarding the amendment of the Kasoreco 2 bylaws. So move, Madam Chair.
Thank you so much, Kagawad Rigondola of Pili. Any second? June Uson of Kanaaman District is recognized. Good morning, June Uson of Kanaaman District. I move and approve the Second. amendments of Casoreco 2 bylaws. Seconded. Motion is seconded by June Uson of IMCO. Thank you so much, Federation President June Oson of Kanaaman. Our second agenda on the amendment of Casoreco 2 bylaws is now confirmed and approved in motion of Kagawad Rogelio Rigondola of Pili District and seconded by June Oson of Kanaaman District. We now go to the third agenda on sanitation of master list, change of registered name with 1-year compliance to be presented by Director Raymond Hermie T. Ojada, Board Institutional Committee Chairperson. Good morning man po Giraray sa Gabos. Ngunyan po, pag-ulayan ta na po ang huri o ang third agenda para po sa satuyang Special General Assembly. Iyo po ang inaapod na sanitation. Ini po, ang sanitation, nagbase po ini sa NEA Memorandum 2014-006, Sanitation of Master List pursuant to Section 25 of RA 10531. So, enot na enot po, ano po ang ibig sabihin kang sanitation? Ang sanitation po, iyo po ang paagi kung sain sa tuya na pong aayuson ang satuyang mga accounts digdi sa Casoreco 2. Iyo po ni ang sarong magayon na kalakawan kang satuya pong kooperatiba para mas maayos na ang satong mga records. Ano po? Alagad, ang pag-ayos po kang satong records, kay puhanan po ang partisipasyon kang satuya pong mga member consumer owners. Ano po? Lalong-lalo na ito pong mga DAIPA member. Alagad, nagagamit na kang satuya pong kuryente. Ano po? Ang pag-ayos po kang satuya pong records, ugo po ining mga advantages para po bako sana sa kooperatiba, kundi iyuman po para sa satong mga magiging member and consumer. Ano po? Ang pinakaenot pong advantage sa satuya pong gigibuhon na sanitation, iyo po ang proof of billing. Advantage po ini para sa satuyang mga member consumer, magkakauga po ka muna ning sa indong proof of billing. Ano po? Ginagamit po ang proof of billing bilang patunay na kamo po ugwang binabayarang sarong klase ning bill na kung saan pwede man gamiton para maka-apply pa kamo ning iba pang mga utilities. Arog po kang internet connection. Ano po? Panduwang advantage kang sanitation para sa mga magiging member consumer, iyo po ang sa indong power to vote. Ibig sabihin, kapag ikaw po member kang kooperatiba, may karapatan ka pong magpili ng gusto ng ini, magagamit mo po ang sa imong Casoreco 2 ID bilang ID na marepresenta o mapatunay na ikaw po talaga ang nasa ID o ikaw talaga ang member kang satong kooperatiba. Ang final sanitation guidelines po will always be community-based. So, uga po kitang pigbabasehan sa mga requirements na ipapadara po o isasubmit po nindo para ma-update po ang sa indong mga account. Ano po? Tandaan po nindo na ang satuya pong mga accounts sa Casoreco 2 bilang member consumer owners kang satong kooperatiba, satuya po iyang responsibilidad. Tabangan ta po ang Casoreco 2 na mapamaray ang satuyang records. Tangarig, mas mabawasan ta pa ang mga problemang inaatubang tangon yan. Ini po ang sarong pinakamagayon na lakaw o lakdang. Kaibanan po ang satong mga board of directors, as in ang management kang Casoreco 2, tangarig po maayos na ang mga problemang dapat nang maayos. Saro man po sa magiging benepisyo po kang satong sanitation, ito pong mga illegal connections. Ano po?
mahahali ta na, as in maa-identify ta na yan. Kung sa po, makakatabang po iyan sa paghali po kan sa tuyang system laws. Naaram ko pong iyo ang piga-agrangay kan sa tong mga member consumer. Dakula po ang magiging impact ang sanitation para sa bilog na kalakawan kan sa tuya pong kooperatiba. Bilang representative po kang Banwaan kan Magaraw, nauugma po ako sa 100% na support kan sa tuya pong Board of Directors. Ano po, kaibanan po ang sa tuya pong President, si Ma'am President Pabines, sa iya pong pagsuporta sa kalakawan pong ini. Ngunyan, magiging successful po ang satong sanitation sa indo pong partisipasyon. Ang sa tuya pong final guidelines, manunungod po sa pinakamadaling paagi sa pagpa-update kang satong mga account, sa pag-ayos, kang satong mga records, maluwas na po in a few weeks. Papaabot po ang Kasoreko 2 ning mga kasuratan as in tamang guidelines para sa indong masunod ning maayos as in madaling proseso ning pag-update kang satong mga account. Ang sa tuya pong guidelines, uga po ini ning mga requirements na sa ito pong isasubmit, kasabay man po ito pong fee para po duman sa satong membership. Ang sa ito pong 100% na suporta, inaasahan po kang bilog na Kasoreko 2. Salamat pong maray sa Indo Gabos. Any clarification or further discussion po? Hearing none, let's move to the confirmation, approval of the third and last agenda on sanitation master list. Any move on? Mr. Caroche, Abnaga North or North yan? You are recognized. Good morning to all. I move for the approval of agenda number 3, which is the sanitation of master list of members. Thank you. Any second? Yustalia Elopre Martinez, Calabanga District, I seconded. Our third agenda is now confirmed and approved in motion by Mr. Jose Caroche and seconded by Ms. Elopre of Calabanga District. Masunod na po ang satuyang pagtaonin kadikit na pakonsuelo sa satuyang mga nagparehistro, member consumer owners. Any question? Yes, sir. Please introduce yourself. I'm Mr. Nelo Femia from Pacolnaga City. This is my motion. Motion for ano to? Motion for my immediate Kasoreko, refund of the Kasoreko to all members of, as the order by Department of Energy Regulatory Commission for refund of the excess fund received by the Kasoreko fund to the members of Kasoreko 2 as soon as possible. Okay, this is my reminder. Motion for immediate refund of Kasoreko 2 to all members of Kasoreko 2. Thank you. Thank you very much po, Mr. Villafrancia of Pacol, Naga City. With regards po with regards po to our refund, ang Kasoreko 2 po, nagkauga po kita ng show cause order hali po sa satuya pong ERC. Ang show cause order po, ang ibig sabihin po kani, ibinaba po ini, tangarig magkauga po kita ng time frame para po sa tuyang i-explain kung ano po ang mga kinahapot po kang ERC manunungod po sa satong taripa as in sa refund. Ang about po sa refund kang Kasoreko 2 na pigsasabi pong 2016 or 2017 until to present, ini po pigaagi pa sa
investigation. Ang kaso Recoto po, naghahalat lang po ng directives hali po sa ERC kung ano po talaga ang final directives ninda, kung gurano, asin kung ugwa po talagang refund na ipapaluwas ang kaso Recoto. Arog po sa PIG, sabi po ni Director Santa Ana kang Calabanga, kang nakaagi pong press conference kang kaso Recoto. Ang kaso Recoto po, kaibanan po ang mga directors kang bilog na junta direktiba, masuporta po sa anuman nakasuguan kang ERC. Kung mapababa po ang ERC ning refund o pagsugo ning pag-refund sa mga naisingil, sobrang naisingil kang kaso Recoto, ang satuya pong bilog na kaso Recoto, masunod po dyan. Alagad, dahita po siya pwedeng sabihon ngunyan, tauga pa po siyang ginigibong investigation as in may time frame po iyan. Dahil po kamo mag-alala, ano po, taang kaso Recoto po, naghahalat asin, padagos pong nagpa-follow up, manunungod po dyan, masunod po kami sa paluluwas po kang ERC. Salamat po. So, mapadagos na po kita sa satuyang programa. Okay. Mr. Noe David is recognized from Milaor District. I am Mr. Noe David from Milaor Camarinesor, District 5. Justice delayed, justice denied. Pwede pong maghapot ni sarong question. Tungkol po niyo sa IMCOP, directed po niyo sa management kan kaso Rico. Ang IMCOP po, ang gustong sabihin, member MCOP, member consumers owner. As an owner, are we entitled to dividends or yearly dividends? If not, if we are not entitled, are we? My second question is, are we only in name? Thank you very much. Ikan na lang din ako. Dalain mo. Sir, ikan na lang po, sir. Ang sinasabi pong dividends po kang mga MCOP members o bilang member po kang kooperatiba, ipinapaagi po siya duman sa satong mga discount sa bills. Kung mapapansin po nindo, kapag nagbabayad po baga kita on time or earlier, uga po kitang nakukuha ang mga discounts na kung saan, gabos po na member consumer, entitled po dyan. Ngunyan po, kung napapansin po nindo duman sa satuyang third agenda, iyo po to ang first step para po mas effectively maipaabot po kaso Recoto. Ito pong more dividends para po sa satuyang mga member consumer. Ang ginigibot na pong sanitation, iyo po ni ang first step para po duman sa mga maabot pong programa para sa mga member consumer. Sa ngunyan po, ang satuya pong naipapaabot po sa mga member consumer owners is ito pong dividend through the discounts po sa satong mga bills. Alagad po, kapag naging successful po ang satong sanitation, maabot na po itong mga bagong programang ipapaabot po kang Board of Directors para po sa kaso Recoto na ma-benefits man po ang satong mga member consumers. Okay po? Kagawad Rigondola is recognized. Thank you. I believe na mayo ning dividendo. This is a non-profit. Ang Kasureco, non-profit organization. And we do not give dividends. Mayo dyan sa charter kan ano. Kaya ining ko niyan, mayong dividend doon ay iniina, I believe. I don't know kung igwang niya ng balusyo ng ano. Mayo po tabi ning dividends na na-receive sales. Because ang Kasureco is non-profit, mayo pati yan ano, non-profit, non-stock. Yes, non-stock and non-profit ang
ang Kasureco to. Kaya with due respect to nagaapot, mayo po ning dividendo na ma-charge whatsoever ang Kasureco to. Thank you po. Salamat po, Tabi Kagawad Regondola. Ang Kasureco to po kaya, non-profit, non-stock, puro po kita duman sa serbisyo, sa operation kang Kasureco to. Service-oriented po ang Kasureco to. Bako po kitang, dahil po kita nagpa-profit, dahil kita nagninegosyo. Puro lang po serbisyo. Kaya kung nahihiling po nindo, ang mga postita po dyan, kadakol, gagamiton ta po yan sa operasyon kang Kasureco to para magi pong reliable ang satuyang serbisyo sa bilog na member consumers. Thank you po. Kafon. Igwapa kaya siya, igwapa. The truth, Kasureco members will never receive any cash dividends. Therefore, we must stop the using cooperative. Members cannot receive the cash dividends in the future. Thank you. I am Mr. Nelok Peña from Pacul, Naga City. Thank you, sir. Noted po. Let's come to raffle na. Mainit na po. Diyos maray na aga po, liwat sa Indugabus. Before we start. Before we go to the raffle, I would like to any movement for the adjournment of the second part. First part of our program. Any motion for adjournment before raffle? Mr. Nolian of Milaur District, I move that this AGMA be special AGMA be adjourned. Thank you. Any second? Mr. Joe Caroche? Lorenzo? Manoy Inso? I second the motion. Yes. Thank you. It has been moved and seconded. Our hybrid AGMA is now adjourned. Let's go to our second part, which is the raffle. Resuming, District 2, Naga North. Okay. Roll call, District 3, Pili. Energy. Kulang pa. Kulang pa. Feeling ko dapat lumapit tayo. Sige, let's go. Okay, District 4, Minalabak. Palakpak naman dyan. Minalabak, grabing energy, punong-puno. District 5, Milaor. More likely. District 6, Kanaman. District 7, Magarao District. District 8, Bombon. Magpapatalo ba ang District 9, Calabanga? Harayuan pa ni. District 10, Siruma. Mayo kitang dayo po sa Siruma. Sige po, yarakan po duman. Okay, last po, District 11, Tinambak District. Salamat po sa pag-attend. Medyo harayo po pati ka mo. Okay, get ready for our set of winners for 5 kilograms of rice. Winners will be drawn electrically and will be flashed on your screen. The winners can also claim their prizes at their respective area offices. However, if your name has been drawn and you're present here, please proceed to claim your prize at Finance Department and look for Noli Salvacion. Yan. So let's move here, Nicole, so that we'll be able to see clearer.
see who wins. The first 10 winners for Naga South District. Dennis Sevilla, Janet Hernandez, Mirna C. Pacamara, Fe A. Ignacio, Evelyn D. Oronan, Natividad P. Serrano, Jose P. Repolyoso, Bernadette C. Arevalo, Magdalena S. Jorvina, and lastly, Roselyn De Guzman. Again, these are the winners for Naga South District. Pagyaon po kamo digdi, pa-claim na lang po kang prize din do sa Finance Department and look for Nolly Salvacion. Congratulations for the winner. Pag mayo po digdi, pa-claim na lang po sa respective area offices. Yan. So let's move on to Naga North. Here are the flash in the screen are the winners of 5 kilos of rice. So here we go. Malu V. Higuera, Arlene V. Mendizabal, Arlene Brocales, Rufino Candia, Maria Iglesia, Arnel Osea, Antonio De Vera, Artson Javelina, Dexter Cornejo, and lastly, Karina Imperial. Yan. Congratulations. Let's move on for the 3rd district. Okay, flashed on your screen are the 10 member consumer who won for Pili District. Leonor Paglinawan, Roseland Canonico, Generos Recto, Jesusa Nacario, Manuel Navarra, Marlon Borja, Ronald Solano, Mary Jane Nara, Crisel Moreno, and lastly, Teresa Nepunan. Yan, congratulations po sa mga nanggana. Again, if you're watching our live stream, kindly leave your reaction and share our stream po. Okay, moving on to Milaor District. Let's go. So, first winner for Milaor is Aline Caceres, Lalaine Mariano, Albert M. Pado, Rodolfo T. Ueste, Alex Frial, Hanisol M. Albo, John Carlo Capardo, Benito Toralba, Reggie Lagarde, and Jose S. Valenciano. Yan, congrats po sa mga nanggana sa Milaor District. Again, this is for 5 kilograms of rice po. So, moving on to Minalabak District, we have Randy Sola, Maricel Cabrera, Marilyn Alipante, Felipe Jr. Fabay, Jonathan Basmayor, Anita S. Amo, Jerry Resontok, John Andrew N. Vara, Leah Lorne Panes, and Christian Angelo Agnete. Yan, congrats po sa mga nanggana digdiyo sa Minalabak District. Again po, kung yaw po kamo digdiyo, look for Sir Nolly Salvacion. Nasa Finance Department po siya. So yan po, moving on to Canaaman District, Samuel Perez, Alvin Rional, Maria Carolina Benavente, Arwin Yap, Jeffrey Panis, Belia Hiloma, Glenda De La Torre, Heidi Asido, Shirley De Los Santos. lastly, Pastor Lianza. Yan, congratulations po sa mga nanggana. So far, may nanggana po ba digdiyo na yaon sa covered court? Garumayo. Yaraon gayud sa harong. May pa nagkukura. Moving on po sa sunod na distrito, Magarao District. Yan. Edwin Avenido, Ariel Serrano, Maria Franza Brazal, Katrina Moraño, Socorro Flojo, Judy Ann Nanale, Reynaldo Quinones. That's right. Sorry. Arlene Antiga, Romeo Rodriguez, and lastly, Julieta Alvarez.
Yan. Congrats po sa mga nanggana. Pero ang alaw man ng 5 kilos of rice, no? So, we have for Bombon District, Grace C. Avila, Isabel Dumalagan, Anesita Brondo, Maria A. Bawan, Rolando V. Borromeo, Jessel Contreras, Elias Pesino, Lea Reynan Cua, Roldan Mesa. and lastly, Jonard Belien. Wow! Our winners po for Bombon District. Moving on for the next district, we have Angelina Tuazon of Calabanga. Tapos? Ay, ano ka? Nagsabi ka na? Oo. Armando Chavez, Hilario Malanyaon, Josephine Rodriguez, Cecilia Aguilar, Kimberly Florendo, Bernardita Corpus, Wencilian Austria, Anselmo Alarcon, and Domingo Pilarca, our winners for Calabanga District. Moving on to Tinambak, we have Joseph Lorilla, Nestor Oliores, Constancion Salcido, Noli Flores, Eliza Aguilion, Roberto Junior Tadeo, Miriam Lane, Sotero Lizardo, Rosalie Encinas, and lastly, Joanna Gonzalez. winners Yan. for Tinambak. Wow! For Siruma District, these are our winners. Mark Anthony Zabalia, Danilo Buque, Jacqueline Selpu, Cecilia Buenafrancisca, Renato Quiros, RJ Higuskisa, Abigail Vallejo, Salvacion Barameda, Nikki Villaflor. and Anisita Buque. Yan, congratulations po ulit sa ating winners for Siruma District. Yan. Kung wala po kayo dito, pwede nyo po maklaim on your respective area offices. Thank you. And again, pag mayo, kung yaon na po digdi, pwede mo po maklaim ang prize din do dyan po sa Finance Department. Just look for Noli Salvacion. Thank Right you. away, pwede nyo po makuha yung prices nyo. Okay. So ayan, tapos na tayo for 5 kilos, Nicole. We're gonna move on for the 10 kilos naman. Then again, there are again 10 lucky winners on each district. Ay, yes po. So, ang ipaparaffle na po ngunyan is si 10 kilos na po para po sa rice. Ano? That's right. So, iniyo po, electronic po kaya ang raffle me. Halat-halaton ta lang po, tapos ipa-flash na po siya sa screen. Yan. Nag-i-improve naman, padikit-dikit. So now we have our winners for Naga South District, Danica Manansala, Julieta Sierra, Marieta Pavorial, Jerome Gregorio, Joey San Buenaventura, Nilo Aurus, Lucille Villare, Roy Ocampo, and Mercy San Agustin. Congratulations po sa mga nanggana. Digdi sa 10 kilos of rice for Naga North District. Wow. So, moving on for Naga South. Ano, may energy pa po kamo dyan? Hiling-hilingon ta po ang screen, tabaka ka muna po ang sunod ng gana. Ayan. Naga South. Okay, now we have our winners for we would like to apologize. So bago po pala our winners for Naga South District. Now we proceed to Naga North District. Celia Cardinal, Michael Florida, Dennis Portero,
Matet Banaag, Maria Elizabeth Nacario, Demetria Pianya, Wilson Culo, Edeline Tating, Blandina Vibar. and lastly, Arlene Alarcio. Yan, congratulations po sa Nangana sa Naga North District. That's 10 kilos of Okay, rice po. now we have on screen our winners for Pili District. So let's start with Jesus Bolayon, And Jory Paralyag, Nolito Calibara, Jesusa Mendoza, Maria Gia Sendico, Efren Bermilio, Loreto Consina, Mark Lumbis, Jean Tormes, and Cristina Gavino. Yan, mga nanggana sa Pili District. So let's move on naman po for Milaor District. Here are the lucky winners. We have Richelle Oriola, Benilda Payadi, Adelaida Cabase, Jennifer Nocos, Romel Navalle, Lilibet B. Paira, Lilia Texon, Ryan Rombano, and Elena Halbal. and lastly, Maria Cecilia San Joaquin. Again, these are the winners for Milaor District. So we have now for Minalabak, starting with Delia Compas, Leandro Liesi, Noliboy de la Torre, Rose Ann De Assis, Gina Barha, Eduardo Vergara, Helen C. Netura, Lorna De Assis, Michael John Labrador, and Levy A. Bolyalin. And our winners for Minalabak District. So we have now for Canaaman District, starting with Pablo Portugues, Bonit Ruiz Sr., Bertito II, Violeta, Marife Moreno, Francisco Salcedo, Ana Brazal, Corazon Vida, Jonathan Abias, Antonio Albarillo. and Honesto Villarreal. So that's it. Our winners for Canaaman District. Again, if you're subscribed to our Facebook page, kindly leave a like and share our live stream po. That's right. So we have now flashed in our screen winners for Magarao. Starting with May Anyar, Vilma Osera, Irene Mailio, Rogelio Senior Seya, Herwin Banday, Rechilda Plaza, Christopher Bombales, Arivel Ferna Rubio, Lorna Sambo, and Raymart Borja. Our winners for Magarao District. Congratulations. Claim your 10 kilos of rice. It's either here if you're here or at the nearest area offices. Right. So winners for Bombones, Monina Aramil, Vanessa Rivero, Gregorio Baidal, Nancy Boriga, Elvira Pasobilio, Jovet Alayan, Rosita Sosito, Melicio Senior Panoy, Norma Benagua, and Mary Ann Madoro. Yan, our 10 lucky winners of Bonbon District. We have now flashed in our screen 10 winners for Calabanga District. Starting with Margie E. Palma, Leia Puro, Mariano Dulce, Rico Panginiban, Emeterio Reganit, Mary Ann Gonzalez, Remodio Capal, Pedro Guerrero, Marlon Del Rosario. and William Cordova. Wow, those are the 10 winners of 10 kilos of rice for Calabanga. And that's right. Now we have here our lucky winners for Tinambak District. Demetrio Paglinawan, Evelyn Debil, Alma Asejo, Edgar Grejalvo, Mary Oliveros, Severino Cervantes, Corazon Bolyalin,
Meldren Cabrera, Norman Lorila, sorry. Purificacion Panizares, Yan, our winners for Tinambak District. So here are the last 10 winners for Siruma. Here we go. Starting with Arnel Auxilio, Roger Ramos, Estela Pagao, Crescencia Romero, Line Rin, Argy Villar, Fernando Colyada, Yuri Aniete, Mary Jane Rita, and Mary Jane Temporal. Yan, ang mga winners na po sa 10 kilograms of rice. Si Hurimi pong sinabi are the winners for Siruma District. So let's go back to our podium, Nicole. So far po, may nanggana po Tikdiyo na nag-attend. Igarong mayo. Swerte po si nanggana na nagdadalan lang sa harong. Congratulations po ulit sa mga nanggana and sa mga nagdangog sa mo para digdi sa Special Hybrid General Membership Assembly. Now we proceed to concluding our program. And Casoreco 2 takes this opportunity to extend its gratitude to all member consumer owners for their unwavering support. The cooperative is beyond grateful for their continuous show of appreciation. Nevertheless, the same praise that the long-established NEA-EC-MCO relationship will continue to foster in the coming years. Yan. Gusto mi pong kuahon ang oportunidad na ini, ipaisi na magkakaigwaman po kitang regular na district election. Gigibuon po ngunya na October 7, 2023. Minasunod na mga distrito po ang mga Naga North District, Magarao District, and Bombon District. Okay. Siring man po ang imbitasyon para sa satuyang 36 General Membership Assembly na gigibuon sa enot na Sabado kang Disyembre sa petsa 2 kang Disyembre 2023 na mas may nakaabang na darakulang pa premyo. So si Subago po, lang po siya. Paunrar la. Iniyo po mga presyo pong iniyo na abangan ta po sa 36 Membership Assembly. Ang ibang detalye, ia-anunsyo na po sana. Yan, mas bigger prizes po ang to be expected sa December 2 po. So sana po, gabos mananggat po kita present sa time na yan. Maka-attend. Liwat, Diyos mabalos sa gabos. Asin, iriban kita sa dalan para sa mas maliwanag na Casoreco 2. Thank you po. Thank you po. Simbolo ng galing at husay, di magtatapos. Pagganda, pagulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Casoreco 2. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Casoreco 2. Ako, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Casoreco 2.
simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay Del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ng boradol harani sa linya o kawad ng kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips.
Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2.